2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Ya, ulangi. Woi, tumben main silat, nggak ke salon. Halo, kalau ngomong asal kejeplak aja lo. Lu latihannya terusin ya. Udah mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B, lu ngomong kagak ada sopan-sopannya sih sama orang tua. Pakai nyindir segala lo. Lu kan udah tahu kalau si Ime tuh kagak nyetujuin kalau gua kawin lagi. Ya babe lagi maunya daun muda. Anak muda juga milih, mana mau pun sengon. Emang gua kira gua pohon keramat apa? Gua gibong juga lu. Udah sekarang begini aja, bagaimana kalau saya yang pilihin? Cocok sama pilihan babe, gimana mau nggak? Kagak. Urusan apa lo? Urusannya duit juga lo. Ya duit, siapa juga doyan, ayam aja nengok. Dasar mata duitan lo. Biarin daripada mata keranjang. Lu ngeledek gua lagi lo, Bi? Bang Ledek. Itu barusan mata keranjang. Mentang-mentang gua gak disetujuin sama adek lu. Emang kenyataan.